الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wab'ad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami hatiranan, alhamdulillah yan na kamo hatiranan labi-labi na amin nag-aalup ibansim mga karidyo-ridyohan nila. Damikian da isa ba social media. Tukbal na mo ingka sila sa mga kaniyo katantan, murah-murahan. Makakawa kita niyo simpar sukuan na to, parbahagian na to, dahing hanimat sa lago-lago dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing hamang hanimat ini, kawaon sing kita hawak to ini insyaAllah ta'ala, dahing hasuratul tawba ayat, kawan tag-2, paayat, kawan tag-4, damikian hasuratul maida ayat, kay mantag isa. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala Suratul Taubah, Ya ayyuhalladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qawma al-fasiqin. Suratul Ma'idah ayat kay mantagis sa paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmadz zalimin. In biat batta ini hambog tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala dakula kato taniyo bangsa Muslim. Labi-labi na yung mga sila bariman. Sarta, yari na kita niyo halaw man sin waktu amuin tiyo dako manin nakapindeng ha mga alamat sin adlaw kiyamat. Agading siwi katantan limahil na. Sartaon na rin ha mga alamat sa lago-lago jimato na. In kahiloalaan halawman sin kita amoy nag-aagamasin Allah subhanahu wa ta'ala amoyin
suway hadya daing hawakto pawakto gimugunggong halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala daing haparman niya Suratu Ali Imran ayat hangga to 72 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ini pagpatumtum kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdaimbanda simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapulak kanat inumat niya sampay mabot siya kapituan tagtong katumpok hambuok dain malapas doon na yan. Labi-luba, yari na kita niyo halaw man sin wakto amin hipo sin tutukasan. Yari na in amoy in laong tauujian sa lago-lago sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahiluhalaan halaw man sin ini gumi ini amoy in sa taod-taod di madyato amo na yung pag-anyaya sin manusia muna pag-anyaya patuhan Rabbul Alamin pag-anyaya sin magkahimanusia pag-anyaya sin manusia paginhawabaran niya ini katantan ini bukon sadya imbis tahon sing kitalong ta tiyahunan, biulanan, iadlawan, buat malaingkan. Waktu nagaabot-abot in bala yaratong sinallahu subhanahu wa ta'ala sa taimbanda simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo in bala para tungon sinallahu subhanahu wa ta'ala lari mabugat in haulihan dengsin na kauna limabay. Asabab yan, wayroon na biya mga lumawag kita sin kahalulayan buat malaingkan indaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabar na hadya kita niyo sin pakaradyaan sarta pakanya kita niyo amin magbing patuhan Rabbul Alamin gumunggong doon halubid niya sin amuin di kita niyo mutas doon haamuin ini panauhid patuhan Rabbul Alamin tunggalon na to siya hakatan hinang iban kana niya impaghinang sing kita sarta yaun in aturan hukuman sara diara sindaak niya amo na pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin siya in timbangan sa lago-lago sing kabuhi sinambuk den kato taniyo daing naman hapangaddatan subay kita lumukat daing Rasul sallallahu alaihi wasallam pangaddatan iban sin ini lakutariat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kignot kahibal niya hatungod parkala pag-agama biyaray ta yan wayroon ini kignot kahibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halauman sin pangdaak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala imbukon inyan mahinang nato ibadat bang nato iupihan ingkatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena deng hayat amin biat bat tapana ini kahinapusan na doon. Amin pagbingon kita niyo pa
luwid sin Allah subhanahu wa ta'ala gumungbong hati niya panawhid patuhan Rabbul Alamin sarta in ayat ininimaog in piyatudjuhan amuna in mga tao Madina hawala pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong maon nakapaghijra nag-aasag dugo magbuno magkahi hangka ina in Khajraj iwan sinaos magtay manghud nagbuno ina nakapo nila hamahuli wakto bihan nagyabutan giyatosan tahon subay in agama Islam si maplag ha Madina ampa in sila nakasayo nagbing kaya na gimunggong sila hapartawagan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hatuhan na to Rabbul Alamin wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Gonggong kamu halubid sin Allah Ta'ala. Kataan kamu. Kataan tisulakan sin mano siya subay gumunggong maun pa. Luwid sin Allah Ta'ala in hangutod yan Tuhan Rabbul Alamin. Yari kato in hangutod. Sarta piyatumtum in mga tao Madina hawak to yan. Tumtuman niyo in nikmat sin Allah Ta'ala piyanaog maun kanin. In ikaunan niyo amoy in nagkakalo kamo magkahi maglasya magkampong ini paallafa bayna kulubikum manjari inyad to katantan nahinang sabab sin panayma niyo sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana kima kamu sin timbangan sing kabuhi ni orang Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang nikmat sa lagu-lagu dirilan sin Allah Ta'ala kanyo na in kamu wakas nag ini bubuno biyono imagtaiwan paasbahtum bini'amatihi ikhwana na hinang kamu magtaymang hudhangaan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. In kaaunan niyo, buhi pa kamu sa sumagawa, yaon na kamu habi, bisin narka sing ini hanarka jahannam. Paangkadakum minha. Hiyawas kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala ring habi, bisin jahannam. Kana simpanayma niyo sin, partawagan sin daak sin Allah ta'ala pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inyan na hinang sabab naon impagkasila sa roon sampay kita hawak to bihaon ini nakahampit sin amoy nikmat diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari in mga ini limabay na ingkatan suy-suy impagpatumtum kato taniyo amin magjato mapuas daing hamangayan amo na yung mga ayat biat battakain na yan to. Dahil nga suratot tawba ayat kawhaan tagduto pakawhaan tagupat. Tiyawag doon hay ni mga sila bariman. Amuin mga sila simud palawm simbigi jantong nila impanayma sin partawagan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na indaakan sintuhan supaya kahalian na to supaya ang tutukasan sin Allah Ta'ala di mahinang sabab makapuklas kita niyo ring ha luwid sin Allah subhanahu wa ta'ala laong sintuhan Rabbul Alamin ya kamu mga bariman la tattakhidu abaakum wa ikhwanakum awliyaa inistahabbul kufra alal iman. Ya kamu mga bariman, ayaw kamu kumawa dahil nga mga kaamaan niyo, hakataw tay manghuran niyo, amuin magdarungan kaniyo sin pakaradyaan niyo, sin amuin maug sila sing kakupur, piyalari nila in kakupur dahil sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Oo sa kampung ta sila. Sa sumagawa bang sila nagdarasing kakupur
patuhan Rabbul Alamin amo sa kakupur, amuin tabunan nila insara sinallahu ta'ala, agaw nila pakinhawabaran nila hinang wala piyang daakan sintuhan Rabbul Alamin. Labi luba na tuod, amo na hinang laong sin mga sila ini binsing kamaasan. In mga kamaasan, piyag daraaway ni singkuray sa jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nawag-tawag kanila, in agi nila, in yan wala na mo, in kaapuan kamaasan na mo nakahinang sin partawagan mo yan. Di kami mig da hindi haamuin asal binsing kamaasan na mo. Bihan, nasampay kato di nalapay na bihan tunay daawa sing kita. Sin matarang, in apo na to wala na hinang nabi iwan Rasul. In kaapo-apuan na to. Damikyan in kaapo-apuan sing Quraish. Doon hayan, wayroon na hinang. Doon karasulan kanabihan. Kana in panagnaan Rasul daak sin Allahu Ta'ala dahin ha pihak sin mga Arab. Amo na in Ismail alayhi salatu wassalam, anak sin Nabi Allah Ibrahim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam naka sud pa amin turunan sin pangkat sin Nabi Allah Ibrahim daing ha Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam. Tiara in panagnaan daak sin Allahu Ta'ala doon hayan mapuas sin Nabi Allah Ismail amo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ita doon hayni in di kita manjari kumawa sin panghindo sin mga kamaasan biya sin kamaasan sin Quraish amoy in piyon nila in barhala doon hagwa sin Ka'batullah sampay palauman niya, miyabotin taod niya, tuong gatos tagka numan barhala. Bihan, hati niya manunjo, kipaintaod sin tumpukan sin Arab. Ay ni, pakanya nagini, mamamagbog sin Tuhan pakanya, wala sila yun hayan naghambuo ka, ini patuhanan, biutang nila Japambuk lugal hiyambuok doon sa sumagawa bang sila magsumba na amin alopon nila pakanya insuko nila dahil ha mga piyagtuhanan nila doon hayan aun na bato, aun na kahoy aun na injadinis na manok-manok kajinisan doon hayan piyagtuhanan nila roon hayan nakakuha dahil ha patuhanan harap patuhan tunggal amunain Allahu subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, biyako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impanghindo sin kanabihan iwan karasulan, daing hapanagnaan, hiyambuok maon pa, kalimatut tauhid, amunain diara si Muslim, daing hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pa waktu na to bihayaon, amuin mahinang na siya Muslim tumagna bang siya nakapag-naik saksi pa Allah Ta'ala hati niya jimanji siya patuhan Rabbul Alamin sima pa sinway pagtuhanan niya rukaing buat malaing kantunggal isa-isa sin Allah Ta'ala iban inhi Muhammad daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala sa taipon niya amo yan doon may nang nakaw Muslim sa sumagawa in paghinang kay mo Muslim hangan di manunjo kay pa jarihon na sinallahu ta'ala niyadto atawa mamarahina subay yaon hipakita mo in tanda sin in ikaw matan nanunggali na pa Allah subhanahu wa ta'ala iban himinang nasingkatan kakahinang piyangdaakan sinallahu ta'ala labay rengha panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, ini katantan, apabila kabaubukan na sinambuk Muslim, di magad panghindo sin kaapu-apuan niya, kamaasan niya, sulang sin
panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyan katantan nakasud na siya pa tumpukan sin mga sila amuin lasahon iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in siyari na makapuklas daing haamin hidayat sintuhan na to Rabbul Alamin na sarta in mga inikatan muklas sa lauman sin Muslim into tukasan ini. Biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kul baita kanila ya Nabi Allah. Ya Muhammad baitaan kanila ini. Hamanga siyo, hamanga sila matan na nagparat siya patuhan Rabbul Alamin. In kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Biyeta doon haining sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapabaita pa kataan manusia abutan simpang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banglaw niya ang kaunan sin mga kaamaan niyo. Iwan sin kaanakan niyo. Iwan sin katautay manghuran niyo. Iwan sin mga kaasawahan niyo, kabanahan niyo. Iwan sin mga ini kampung kaluarga niyo. Iwan na sin mga alta niyo. Na inyan laungsin Allahu Ta'ala na pagdulbaya na kamuruna yan. Bang amo yan mahal kaniyo. Iwan sin pag-usahan niyo. Amin mabuga kamu malawa den kaniyo. Sarab sindakan sin Allahu Ta'ala labi mahal kaniyo inyan. Na amuan mahal kaniyo magrida na kamurunan. Dabi rin sin kasi niyo pa Allahu Ta'ala iwan sindaak niya. Iwan sin pag luwas lungsad himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Tuhan Rabbul Alamin. Patarabbasu na pagdulbaya na kamu. Hinang na kamu kabayaan niyo. Sampai rumatong maun kaniyo indaak. Titasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan amuin wayroon na kapos paiddahan singkatan amal niyo piyag iyan niyo in kamu mu'min in kamu muslim malarak kana sinug niyo singkatan kaibukan halaw mansin gumiin niya amunin nasabot in ama in taymanghud in kaanakan in kaasawahan kampung kaluarga iwan sin alta, amin iusaha laun sing gumi, mapalabi na rin sin, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya, iwan sin pag, luwas lungsad himinang sin, pardaakan sin Allah ta'ala, na inyan katantan, wayroon nakapos paiddahan sin hinang nila kana laun sin Allah ta'ala, in Allahu Ta'ala rimang hidayat ha mga sila nagdarasing kapasikan. Atin niya, amo na in tao himihinang sin, amuin bukon siya ha taridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in ayat ha suratul Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Damikian tutukasan dakula ha mga sila nagdaawain sila mu'min tiyawag sin Allah Ta'ala ayaw kamu kumawa pangandulan niyo sin panghanglaan niyo sing ginawabaran niyo halaw man sing gumaini. Daing ha mga Yahudi iwan sin Nasrani. Amin magdarungan kaniyo sin pakaradyaan niyo. Na hisiyo-siyo in timukbal sin ginhawabaran niya.
amoy nangandul ha mga sila nasabot ini Yahudi wan Nasrani na in kamu yan biada kanila laun sin Allah Ta'ala bistahun kamu sin Allah Ta'ala Yahudi ra isa biban Nasrani inna Allah la yahdil qawman zalimin in Allah Ta'ala di siya manghidayat ha mga kauman nagaan niya ya patuhan Rabbul Alamin nagaan niya ya para aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala nagaan niya ya pagkahin nila manusia nagaan niya ya sampai paginhawabaran nila iyan niya nila doon hayan mag-ato sila iban sing ginawabaran nila haadlaw gana maghukom hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tuntutan sila pakanya sin udyot pamaranan nila dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai makaiyan sila haadlaw yan laong niya biadinin kakinu yan sumaksi kako sin in kamu yan baran ko udyot pamaranan ko laong sin mga ginpaisan niya kalu lijududihim lima syahidtum alayna kalu antakan Allah alladhi antaka kulla syai laong sinudyot pamaranan ginpaisan na pagkakaw imasubok kamu sininyan mo sa sumagawa inyan katan di haadlaw akhirat ini parisarahon na kami sin Allah Ta'ala misan wayron simud na mo karena inggaos bukundeng kamu inggaos deng Allah Subhanahu wa Ta'ala mamisarahan na imata mamisarahan na intainga mamisarahan na inilong mamisarahan na in bigi jantung sing kita mamisarahan na inudyot pamarananta mamisarahan na gimpaisanta doon hayan may tahinang yan hakin hawabaranta sindi pahadun niya sabab simyakad na kita hapang hindo si mga Yahudi wan Nasrani biyayaon mataod na miyamakad hasara sin Yahudi wan Nasrani sampai ando kailo mataod na rin kato nagdaraawa Muslim sa sumagawa inhihinang nila lialamuran nila inhinang nila sinhinang si mga Yahudi iwan si mga Nasrani in Yahudi piyagmumulkaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga Nasrani sila yan initong sin Allah Ta'ala laong in kakahinang nila wayron kapus pa iddahan sininang nila tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo yan mga katautay manghura na kama Islam na mura-murahan tiyo pagpatuntum daing haaya ta suratut tauba kawaan tagtu iwan kawaan tagupat damikian ha suratul maida ayat kay man tag-isa wallahu alam bisawab assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh